kurugirira hari Dr Ibrahim Mbwaga nagira ngu irwaro rya Hoima Regional Referral Hospital Bursande nrutunga abarwire barukurenga bana abo kushemezibwa omuringo ogu. Omuringo ngwo gumwe Dr Ibrahim yayongera yashobora government ya Uganda ekataho okuyamba bashaho bokushemeza aba Hoima Regional Referral Hospital abagire omirware rya Murago National Referral Hospital kutungo kutendekwa kandi obwa hatani bahereza obuhereza aha barwire abarukwenda okushemezibwa ko mutwe. Ndi daktari akora byo kusemeza hano mu ibaro rya Hoima Regional Referral Hospital. Ensonga ey'okubazaho ku kino hati abire buno tukwata abuhereza obukusemeza obutwali tulinayo mumoko myaka ngabire gihoire kyonka omubuke bwabwe kyonka hati obuhereza obwo twabugara twatunga okwegesebwa obuhereza obwo obuhereza nibwo bwokusemeza abantu abatungire ekizibu ha mitwe na muno mu accidents kugwa kuteerwa accidents za bodaboda accidents za motoka nosanga nti abantu baingi batunga okutaara kw'emitwe nibajwesagama omu buhango saba balwadde ssente mutwaliro bakamirize tekyetaagisa ssente zo mu ddwaliro kuba tugenda kuweereza tetusooka kusaba ssente era enamba twaziteekawo mu woods singa wabawo omuntu akusaba ssente oli waddembe okuba ku namba ezo wa administration mu ddwaliro lino tetusaba ssente ekiyinza okusabibwako ssente kyokka kyekya CT scan. Ebyo bikiryaho Dr Dennis Bitamazire omumbasha abatungire okutendekwa kuruga ha irwaro rya Murago National Referral Hospital nagira ngo obuherezo bakaba bwine obwakuzira emyaka 20 nyuma kandi obukijana bateganisamu okwisya obwiro babwemerize abaturage kusindika Murago obundi n'obundi ni batata batera umuhanda obukuba nibani betagisa kusemezibwa mu bwangu nabo tukiga kubantu bakoraho mu bwangu n'abandi babaire ne balema n'okugenda eirwaro likolikoze mafuta baloka bagamba musere sente za mafuta. Dr Bitamazire yayongera yashoborera ngo mucwekana cyo cyumwe ntaba muzabutandu nyingi eziri kuretaho obuzubu aha mutwe y'abantu kandi batwirana batungo kuremerwa ngo kutunga amashita go kutumuza ambulance babana bohereza abarwire omwirwaro rya Murago. Abarwaire abahutayire emitwe nibo abarwaire abatwara kusindika Murago kandi buli wiki Hoima Regional Referral Hospital ni irwaro rero kujanja barwire abari kurenga muri miliyoni 4 kandi abari kuri mu district zikurenga 11 eziri mu Hoima Oil City, Kagadi, Kibare, Kakumiro, Masindi, Kiryandongo, Burisa, Kiboga hamwe na Cyankwanzi. Gashakwa Gada Saba abwatayali West omuri Hoima.